žao mi je, nisam uspio snimit početak gejma, jebeo mater, ali bio ja gejm u pičku maternu, uglavnom. Vozili smo se, znači lutali tamo, šta ja znam. Neki nas likovi pucali, sjeli mi ukola, vozimo se. Pita Tari kako da se premjesti s jednog mjesta na drugo, mi mu rekli CTRL-F. Iskočio iz auta, ja. Iskočio iz auta, morali ga dizat, ja jebu majku, jes dobar game. Ali dobro, ajdemo, snimao sam poslije toga, kad smo se vozali dalje s kolima, pa eto pogledajte, najluđi game na svijetu, znači koji smo ikad odigrali, uživajte. Sačka je sila. Vidimo u pičku, mate. Pa, sine, ide u zonu. Staću vamo kad uđemo u zonu. Pa šta će, nemoj? Idite kući, idite lijevo. Evo kuće. Treba vozi miliciju svi. Haj čekam vas ja. Vozi. Vozite nikoga nema. Gdje ćemo, znaš ti gdje ćemo voziti? Hajmo ovdje malo u miliciju. Može? Vidi glupa. Ajde, gdje ćeš ne i na tu? Pa da ne, ali se malo probozamo. A sad će. Meni treba helmet. Oj, zbog ovog konja. Neka, ovo je pametna ruta. A sad ćete vidjeti zašto. Motor, Jebaš me mate, eno vidi, eto. Oj, ne kroz rosok si. Ma ne boj se, ne brini se, komšinice. Oj, idiot. Ma ne brini se, komšinice fina. Ja sam šofer 20 godina. Vidio si me. Kuće, puška. Neka, ide. Čaj, sad. Hej, glupana. Ljudi, čekam vas ovdje u sučuraju. Evo auto ovdje. Hajmo po dvojica u kuću ulazi, nemojte pojedinačno. Ja vas čekam, kad treba da je šofer. Joj, što nisam stio kaj je Tarik izašao iz kola, juj. Jesam, juj! Jebem mu pleme. Damić prve gameove, samo u WC-u nas sakrijemo, svi čekamo. Ko mene nokaše sine u WC-u, ljudi iz 15.000 metara me ljudi nokaše heršenje se ja diže u kući ovdje. Ti isto sine me 18 miliona puta rekao. Pa i ti si 18 miliona put rekao, gdje ti? Nisam rekao, jedno 3... Čim? Češ me cipela? O mojoj kući, eto doma. Haj ba ulazite da se voza. Da sjedi ba u pičku matem, da vidiš se. Sjedi u pičku Pa poborite. Uglavnom kolima idemo. Nemoj me nervirati. Eno liku. Haj ulazite u kola, ajmo u zonu. Stavi rama. Eno ih tamo 100... Če bola? 125. Oj, takan. Ode reci gdje si? Gume mu probij na motoru. 130 tamo. Ušte one kuće. 130 ili 2 motora. Eno ih tamo u Pa sučuraju. je likov na motoru su bili. Eto ih u sučuraju su tamo. Deva, dobro te delić. Drži sine, haj držao sam. Haj ulazite okolo, ajmo u zonu. Tare daj taj šest. To je stos. Vježba, budala Tebe ne može puno ba taj SLR dobat u mene si. Bože, tam. Ja jebem ti, time je svaka. Haj ulazite vam, idemo. Idemo da viću pičku na. Da jebut, imate ulazi Da ne vam. ovo sklo, to me sine granata si, neku granatu će da. Ako nećete moći s kolima u zonu, voli me kura. Ma, da, nisam. Granata se date. Ja ću ovdje sačekati kad zagusti, ja ću u zonu za vama i... Ma, kad se gusti ti ćeš da poguziš, bravo. Već ćeš ja ću preživiti u kolima do Čajkena. O, ja ovdje ćemo ljoša. Sad će tebi zagusti. Ma jebeš imate, sad ste vi poginut sine, vidit ćeš. Gledajte lijevo, vamo, mogu. A ja ću sine, kad krenu s motorima pokupiti ih sine ako krenu. Ja.
Nema niko ne čini tako. Ima, sad će krenuti oni. Sad će. Šta glumiš, sine? Ne bojte se, ovo je taktika Slisković. Aj, čajka, sad kad ga krenu ljudi takticirat. Sad će te bit Slisković. Pa sad taktika. Ja ne kreće. Eto ih! Evo babi! Ne! I ovo je mogu se im pokupiti s kolima. Ma ti se. O, Gio, letio čovjek šima. Gdje? Eno ga, tam došli. Čekaj, ganjam ga! Nemoj srat, Oj, budali, aj će mi vrta. Pa gledam, gdje? Dole sad. Gdje si bježi tamo? Kako ga ne pogodite, riječi, pa pogodio sam sve da sebe išće. Dobra zona, ali dole lik, Sad se traži takva. Nemoj ti s autama, daj ih. Nemoj ga, delići, Pa nemojte me bavat, viš da im zamajava. Nakačte, va. Nemojte me Nemoj, nervirati. prodaje sam poslije. Bježi, nemoj ga, delići. Neću, Allaha mi kod vas ići više. Bježi. O, ja će ga lupiti. Hod tram, ovdje onaj negdje stav. Opa! Vrat se, delići. Gara lika. Granata. Aj, klupi ga dole. Joj, sad ja, bej. Tiši. Eno da je za kamena 270 Neće slikat s delića. Neće, Allah. Pa gledam gdje su likovi debili glupi. Hajde, idi ga sad. Roma kamen 270. Evo ga ovdje kod mene. Pa znam, Vojči. Šta radi sad, delića, ništa. Pa odo ih pokupit s kolima da je bilčina. Naj. Evo. Idi gubi deliću, gupane jedan. Evo sad ću stati ovdje s kolima, šuti. Da bo ja te ubija. Šuti sad, sine, ovo. Brzu pušku uzmi. Kako bila brzu pušku? Pa tu. Hajmo mi u zonu. Sjedajte u kola, hajmo u zonu šonje. Šta ću u zoni? Sjedi u zonu. Haj majke mi, sjedi u kola, Allaha mi. Da bamš. Oj, dobro, ja odo. Ovaj delić. Pa šo ti, Tarik u kola. Deva, odo da lutam on čovjeka. Nemoj, pa ići nije ništa, šta ćeš luta, ko imaš sve? Treba mi. Se izađi, ne seri, ba si je. Dobar. Koji ti je miri? Ja ti još nekog sa auta. Evo ih vam. Tako ćeš iti. Izađi iz auta, vidio. Ništa ne pomaži, delić, Allah. Likovi su sine vamo na 115. Sreća pa mene nisu vamo u sućuraju. Ti si delitica Fortnite. Ko je bacio? Nisam. Ode u kola, Likovi sine. spušaju svi. Ulazi u kola. Pazi! Vidi! Ja. Ja gledam delić, evo gaze i kola. Koji delić trči za kom? Sve sad. Ne! Ej, Slidite. Ali tek je onaj lik iza lijeđa. Ubili smo ga. Nismo. Evo ga! Ispod. Evo ga vam! Ej, spreja, kamen, rana, ispod vas kamen. Eto tu, lijevo. No. Što si idiot, bolam, delić, rana. Idi ba, dijete u pičku, mate, ne čuo. Eto delika, pravo rana. Lijevo. Idi sad deliću, desno se treba ispustiti. Idem ti šuo. Eto ga. Oooo, gdje? Ubijte ga svi luz. Ej, moja konjina. Oj, sine, čovjeku sam skidao. Evo, šta će Tarik sud reći? Ovo je rama. Dirme. Budu u sućuraju. Idi pokola. Eno ga. Oko desno rama. Eno ga u sućuraju. Tu. Pa nije lijevo. Ovo je glupo. Oj, sad će tam na čistinu. Uvijek upio kod izviđati. Ja se lahani onda. Sad ćeš ti tu na niziju. Ima vam neko jebo majku. Spusti, lezi tu.
Jedan na jedan si! Eno čujka. Odzumiraj! Eto ga tam je u sučuraju. Odzumiraj. Nije prošao. Ubit će te, odzumira, ne vidiš drugu stranu kamena. Gledaj tu u sredini. Aha. Baca bombu, pazi bomba. E tako odmak, to. Ono bomba, upuca. O, jebo svoju mater, tako što. Ono ga. U sučuraju. Drugi put. Evo ga iza drveta. Lijevo, desno, lijevo, kukovice. Idi iza kamena. I tamo sučuraj. Ovdje. Pošto imaš i ti M24? Šuti ga. Tu za tebe. Nemoj sporo pikat, jedan će te. A brzo je... Eno ga desno. Refleks. Uzmi tu pušku tamo. Reloadaj, Zumar. I na nišani čovjeka. Samo prika na nišani, dobro. Nemoj pika, baci bombu imaš rana. Joj, smok. Mrtav ram. Ne pika. Čovjek ošao na drugu stranu. Eto ga debil, izašao iz zone. Treba šuti. I am the chicken boy. Ovo je najgluplji chicken ikada u životu. Idemo. 2 kila. Rekli. Nula. Oj, u sučuraju. Oj. Koji frame Uj, drop? što zalaga, majko, mila. Eto ja umro od frame dropa, jesam. Jesam. Juj! Jebem mu pleme.